inkomo ngiyayisaba nxa ngiyibona ngathi ngiyayijamba ngani lenkani ngiyayekela kwala ngabalekela ibremani kamajuma kwabanye ayitshala athi funga nje walichiya manje wathi moyi inyamazana eganga hayi vele ngathi inyamazana eganga yasafuna khona nje ngabona ngathi ngihamba ngitnyathi ngibone inyathi la ngabona lesihlahla ngasidinga lemakwanisa ukukhwela ngakhwela ngihlale phezulu. In 2023, a routine day turned into a fight for survival for 64-year-old Elizabeth Ndlovu of Mpumelelo village in Hwange district under Chief Mvuthu. While going about her daily activities, Elizabeth was attacked by a buffalo in an encounter that left her with devastating injuries. The animal's horn ripped open her intestines and penetrated through her body, leaving wounds that nearly claimed her life. Nearly 3 years later, the physical scars remain, but the emotional wounds run even deeper. For many communities living alongside wildlife in Zimbabwe, encounters with wild animals are a reality of everyday life. This is her story. Lapha ndethu eyinye ilapha sokusiba yona le phezulu le. Okay. Ngoba lolu phondo lwagcina khona inkabeni sokusiba lalela elapha. Ngoba kusho ukuthi yembe yathi imphosa ngawo mbe kwathi cha kumbe khona ihlaba ngophondo apho kwavuleka khona konke lapha ngikwazi. Ngambela ukuyavuna le kobhuti. Ngafika lapha ngafika ngithi imbulezi ngavulela lezi ezami lezi zaphuma zathi kulo mntakasisi wami la ongemuva nalo muzi okhanyayo la. Njengoba sikhamba ndani mana nje njani ngiyevulela sijoyinani ka1 sihambe nje afike sivulela njalo. Ngivula nikade kuvulela lapha ngitshunguba lapha lezi yana zibe sesikhona zisithi zilandela uthango sezekela ukuthi zilandele ezinye. Ngigijime ngithi ngithintezana zibuye zingene kwezinye phela ngapha ngisibanga esikhulu. Ngahamba ukusuka lapha la phakathi kwengadi le yako bhutumlilo la. Ngibe ngichibilika nxa ngichibilika lapha sengiphakathi kwamuzi wona lo kamntaka bhuti wami lo thuthi izithina zakhe. Ngizwe into ethi ichibilike into ngathi inkomo lezayo anganazelela izisithi impondo yathi kazi ikhanda phansi yavusa futhi yathi ngachibilika ngathi ngichibilika lapha ngazama ukuthi ngigijime hayi ngayibona isisithi okwesi2 ngayizwe isinthathe emuva iblouse yantathi iblouse adabuka yabize ngigwegwa ngapha ngalolu phondo yabi imphosa phezulu yabi ngithanga isiphumulo ngabe siyawela phansi kocingo lo lapha komntakasisi wami la umalukazana waphuma wahlaba umkhosi hayi babo maye ngabe hlaba umkhosi yachibili ngahamba ruvesi so ngiyoke ngikhangele sengiwile ngawa ngathi ngabambelela so izandla zami zonke zayimudla saya wathi wafuka ngikhipha iqhiye abanye begijima bengene ekabe sithi basaba inyathi lanti zabuya yena wathi wafuka ngikhipha iqhiye amambo wabebiza ilembu lentsaro ngaphathi bemqhubela ilembu benthandela wabe ngikhipha izicathulo wabebuye njeka babuya kaba wafika ubhuti wami ngalisatshenge lo mkhwenyana lo hlala la yibo abantu umkhwenyana sibi ngibo abantu abambophayo lo malukazana omzawami abambophayo babese bethatha inqola yonale bamfaka phakathi kwenqola bambisa ngenqola ngaze fika la ngathi ngifika la yabithuthi imota kane sebembizile wabevika bemfaka emoteni bengithandela nginguwe emfaka emoteni bengamse clinic le clinic ukuthi ngasuka nini kumbe efollows ngafika nini ngazibona lapha sensempilo futhi la kwempilo ngazibona sende 2 days ukuthi kanti nginga nje kulapha ensibili lapha umfana bathengisa inkomo engasola yethu yayingiyomfana esithengele inkomo yakhe wathi wafuna khona wathi tenzani inkomo nale khona ngapha le yayingamama etholotsho wathengisa inkomo yakhe esawasale wali umama yabuya imali yangikhona yonke yaphelela embhedeni ekuseni uvuka vele uyabichacha umphethe abuchathi le mini uhlezi uyachacha ebusuku ngalalo uyachacha chacha imini yonke
siqeda impilo akula mali engabuya ngayo kwakusela imali yokuthi yona le la futhi saba hayi imoto ukuthi bengifake ebhasini kwabenzima bangayela imoto ukuthi ize fikise esibhedlela la. And then selihamba kuya operator lokhu ke kwasokuthutsha njani lokho? Bakuchiya phandle bona bempilo bakuchiya phandle. Ngoba lapha ephepheni lesikani babhala ukuthi banjiya idumbu phandle. Kumele mbuyele empilo. Balokuthi mbuyela isekho. Alilayo la khathesi. Akane vele okengalayo aniloko endlindele bona bekemfa ukuthi babethe baza mcompensate. Bazana ezinga benefitiwe. Navela zimbenefiti lutho. Vela ngikwazi ukuthi ngathi zimbenefitani. Yasikhawulela. Ngidla ngilima ngesikhathi yombi. Ngiyagepa. Kanezi ngagepa usuka lapha la kubhutilo. Sembe ikhuba phansi sakwanisa sokubuhlungu konke emuva ngapha. Ngoba yanjayela khona imphosi. Ngatsho ngathwisteke lokho. Okay. So manje njengoba seliyalimala lakhubazeka kangaka liphila njani ukudla liselamandla okulima njengoba selilima? Yalima khona vele ndima khona lapha engadini nasalima indawo. Ngapha abanye bayagamula kwangapho abalala belinde khona zona ezinyamazana utazi singazihluphi. Balima abanye ngendlela ukuthi ngazinye limali ngalima lapha la liyansakwanisa uhlawula lapha ngakwanisa. Kungasali. Sendima khona kuphela engadini la.